Thukuru wa misheni utoikaine muno wa St. Anne Junior School Lubao gicigo-ini kia ubunge gia Shinyalu Kakamega nikuo muruto uria wikite wega muno kigerano-ini gia KCPE mwaka uyu arathomagira akinyitira max 455. Kakuya wa ukuru wa miaka 14 agicugacugio ni uhotani wake tondu niwe muruto uria waneka wega muno kigerano-ini gia KCPE thukuru-ini ucio. Goldalin oigite wedi wake ni gugathomera shukuru wa Kenya High. Studied between two, the Kenya Girls High School or M-Pesa Foundation Academy. Arikia mathomo arenda gugatuika ndagitari. Ningependa kuwa psychiatrist au psychotherapist. Ithe wa Goldalin uria rutaga wira kiganda-ini gia cukari ni arakungwira kio kia mwana wake. Mke wangu amenipikia simu, mimi nilikuwa kazini sikuwa najua kwamba amepita mtihani. Nimepata simu kutoka kwa baba na nimefurahi sana nikatoka tu kazini mbio. Nayo ministry ya githomo yugite ni guthingata mitaratara ya mwanya kuri arutu othe kugacirithia mathomo. And these two will go into our national schools, especially the ones that are integrated. And I want them to know this, that we will even intensify our support to them this year, so that we pay attention to our special needs children across the board. County ya Kakamega noyo yari na muruto uria wekite wega kigerano-ini gia KCPE mwaka muhituku. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.